nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Blay pi baro kini gilunggi khubor bam tagasngi. Daki hajar ngut ki pad ublay gila yatu chakate ka procession Maria ya ka plasdang na yung mani parish ryngkat ka durmot ka Maria ya ka balara daki sama ka parish. Ha ki jingruai ki pad ublay kila ruai shirham ban pyndonburom ya ka may beneng ba iyan. Ha ka sui burom ya ka may beneng ba iyan hadu shispa shipongut ki khynnah kila yo ban pdiang burom ya ka Maria ka balahikai ya ki kumno bantip ya ujisu. Kadai kasngi procession Maria, kadai kasngi kerpangi ki khynnah rit banyo pdiang ningkong ya ujisu ha ka jingim baningkong ya ka Komunion Bakhuid nakikti kilingdo so oblay. Kasngi kraw jang ka penthor umkra parish kala aingo ya oblay, haringkat ki khun jang ka parish ban shimbenta ha ka jingkanya mas yuk haris Bakhuid ya ka balapin benta da uso oblay stai bok warjri kum ukong san ya kabala sunran da parish priest kapenthor umkra parish usoblay Lawrence Nongse bat usoblay Anthony Kharkhongor. Ha kamas kerpangi ka Maria Bakhuid bat kajing ai Komunion Bakhuid iki khynnah rin na kalyang ki khynnah kila ai kajing roi kerpang ban sngongu ya ujisu. Laudate Maria, laudate, laudate, laudate Maria. Why we samaki ben real, why ben langi seraphim, ya kami ki jai ben real, men sila shim shablay. Laudate, laudate, laudate Maria, laudate, laudate, laudate Maria. Agak like a shong, let mukres ukon ublay. Agak ipang yet kapong, but anyang sangon ibe. Maria Bakhuid yung blade plan natin. Maria padam tiye ikran kalang bukan balang susu joy pasisu Maria Bakhuid be jomble turan kadilo
sekarang lagi berdiam di sini atau di dalam terputus dan dalam keren. Apa kali kita yang sudah macam keren sisa. Very good. Yang tapi dia ada berapa? Pakistan ia musalam kalian yang juga Muslim. Kalau Islam jisuang go dan benar, bagi para benar itu kejisu halu apa jadi yang apa kita lihat apa semua yang missionary activities apa benar kemudian kita bisa kerja yang apa yang semua lihat benar yang mission bisa kok bermusafir Iaroh sebuah kita kalau remote area kita kalau dalam apa isytiak dan benar Yesus isytiak dan benar Yesus kalau rela Yesus kasih tahu ini bangkit benar yang kuat kita berdoa dalam benar kami Ubisaya Komunion kita tu asal Tuhan lu try, Tuhan benar terbenju, hak berterima kasih, benar boleh kamu. Sisi mungkin kalau jadi beberapa ni Korean Theological College, Komunion